El Philippine Coast Guard y el pulisya puede kumpiska con el mga sigarilyo, magi arroz no hay propio mga dokumento alina pantalan lokal enante madrugada. El MV Lady Mary Joy Tridel Allison Shipping Lines amo el karga con este mga kargamento sa lanahulo para aquí na syudad de Zamboanga. El Philippine Coast Guard ya puede recibir informasyon kahit alina mencionado barko el mga kargamento. Por eso enante madrugada, ya espera sila con el barko alina pantalan lokal. Ya kumpiska sila con el 42 carton de sigarilyo, 80 carton de Maggi noodles y el 12 sako de imported mga arroz. Yeah, pwede kami, during the inspection we conducted aboard the vessel, we found out technically 42 cartons of cases. Ang brand ng el brand this cigarette is Canon and Port cigarettes. So, inkunta kami ng barko. We also found out na channel mga Maggi cartons, no? Although sabi mga kita Maggi, takese pwede kita kumprasin na akika naton, pero since ay imported el items, we also ask any document pertinent documents de este mga cargo. Así con el Philippine Coast Guard, el barco tiene que contesta con el diila mga violasyon. Sí, liable sila. Liable sila. Amo gani, ang intensyon damon ay man-issue kami marina violation receipt para dali tamen kung el marina tamen pwede man address na marina level na Coast Guard tamen, man-issue kami el EIAR, el Enforcement Inspection Apprehension Report, para na violation niya pwede komete el barko. Kung ang mga kumpiska o illegal cargamento entrega para na opisina del Bureau of Custom para propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.